kuma ntukwira ndwari na ngutu ciambiriria ati kwina mubango yo kuingata Rigathi Gachagua etineke munini wa rais kenda kindi kianenkerwa endegere makiri mara nekionekete kuge muthutra munene yo kisiasa na raba mubonekete kuyiga Gachagua na bange bakiwa kindike ni wokubwa kiurekere genene nende ni atiri mwerekera yo kiri mara yuriko rukuru kionekana neri weta na mbere kwarama na mpathuse siasa yeta na mbere ikingia Phineas Imana na kumurika manto ya kiri arwe siasa. Profesa Abraham Kithure Kindiki kumwathanine thirikari Kenya Kwanza ethirite hotelite gitikio minister karibu ndene no bangania thirikari dai amono kwithira minister nonekete kwenderwa muno ya lengo ya Mount Kenya East. Kuma Rais Ruto arikubunjia kanji ya minister Kindiki nonekere kuthetirwa bu kadhaa akiringanithwa kuana minister bangi barabaithirite bakirita wetine mno kuma Miru nwe Mithikalenture bangi ba Miru na kinyandu kimbere bakioneka kwelenkanira Kindiki Ruto yuthi ba Mount Kenya East ituko moromba wetiyo kinene arike oguri consider mwana wetu twe Abraham Kithure Kindiki urara minister wa interior Kithure Kindiki natigite Rigase Kithure Kindiki natigite Rigase ke thirikari ni Ruto for the last 2 years abunge bakumantere cheyembe nara Lenturi umite bakioneka ora bakuringira ndebe bunene ni Kindiki achokwetine county commander na amuritire regional na ite kurita intelligence yonde na ite kuthithia na kinya mantu abarabara yuda arara Ruto akichira tukenja Kirimantio na ndi na wirigiro na ndi na imani na nda wendo professor achokwa nguine weke no tunaromba ripoti ya Kindiki kiri Kenya ni kuone na romba pamana na insecurity Kenya mzima kuno tunaromba ngwire wote mana lingali twa endu angi nacho goro ngwe kai usalama indi siasa chekiri mara etie kwambiriria Kindiki nethirite akioneka akiwa tawambaru bo kadhani atungeria bakuma ruterwa kiri mara abunge bamiru na kinyathara kanithi kinyembu na nteringi bakioneka omuyeka bunene. Sisters from Mount Kenya East, and on behalf of our people, we have unanimously agreed that the link between us and the executive is Professor Kithure Kindiki. Ugambi huu boyeko ni abunge 48 bonde bakiwa banyuma ya CS Kindiki. We as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. MCS kuma kirimara batirimana indi bare kuwatanira na murungamo yumwe bamwe bakiwa bari nyuma ya Kindiki na bange kuwa butu bakwenda. That is what free. Somebody said that. Hey boss, you will give your opinion. But give them the correct version of why we want. I am Joseph Jeru Ngara MCA. No, wacha kuja sema yake. Na bo MCS kuma Miru boneka kwendera muno Kithure Kindiki bo kadhaa na kuwaone ende nwe kingpin wantu barutereru. CS Kithure Kindiki huyo naye hata sisi kama wakilishi wandi tumesema huyu ndiye tunafuata, sababu wale wengine wako hapa walituambia wametuonyesha njia, na huyu ndiye sasa kiongozi wetu wa Meru na mlima kwa jumla. Kama wananchi wa Mount Kenya East, kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Embu, na tukakubaliana ya kwamba Kithure Kindiki ndiye atakuwa kiongozi wetu kama watu wa Mount Kenya East. Abunge bakuma Tharaka Nithi kinyaborwembo noru ndeto ira cia rutirie bare uragiti bite Kenya riu no Kindiki Kenya yo matutetolo tugikia maoya 24/7 twaidite Kirinyaga kenda mwana umwe wetu agwitwa Professor Kithure Kindiki no waitaitia gwiguru. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Narano Kindiki umite no Nesmas Muthomi Njoki ona wethira nindi akioneka kwendekithia Kindiki utweka lengwe kirimara na kumanena bu oneka kitharikaira munini wa rais Rigathi Gachagua. Sikia kwamba huyu namba 2 akufiki kwa sababu tunaona ukiwa na mkutano Nyeri ako pahali ingine, ukiwa na mkutano kwa State House kama jana ako pahali ingine. Ile mtu anakuanga karibu hapo ni huyo Kindiki tunaona hapa.
akuroba njoni cheke kumamiru barako kaita bonekete wekiranga banakaina mwangaza bedera bakerita murunga moyo yuegie kwa tanjara Kithure Kindiki. Profesa Kithure Kindiki ethere hai mutongoria wetu wa Mount Kenya East urawa tuile lairamento ke president ethere kiyeto ke president la president wetu ende amona ya yonde kwena biuria kathumba bia kidira o busies Kindiki ndako batara otwekalengo ya Kiremara akoroba kanjembu bakioneka kumeneria bunge na kuwa ngweyo ni kudetera barapa baringire kura na tio chala muntu ngie o bakinyithiria madetayo andu acio twamathurire na makibirwa thiini wa National Assembly nigetha makorogwe makiaririria andu akuria maumite koguo undu ucio tondu ti murutu sauti kuga ni wetikira ni twamukania ndakae gwitikira undu ucio ati atuike mwaria wa Mount Kenya East atuike mwaria nionire wana mbunge engi akuria Mount Kenya West wanao magisapota ndeto icio ambunge 48 wiro ucio tiguo twamathurire akariba ntere chagembe bakioneka batere tukinyani nini utungeria hapo Kithure Kindiki kinya kumania na mpithukiro ile chithirite ikioneka watu mtoto afika miaka 5 ora zirere lakini vai yakore itakuarika watu wetu wameuliwa hapa mabunduki ya serikali imeenda na mbona hii serikali isemi watu wamepoteza bunduki tuseme Njeri alikuwa mtu wa serikali Dananga alikuwa mtu wa serikali mbona serikali hiyo ikuji kushughulikia watu yake wanakaa wakiuliwa jolololela na ng'ombe yetu inaenda Kindiki akabanga akabweze kaini biara yanto 140 boro 20 boro hii otentu Kindiki yana poleu akiwa atia antobaranda abweze ya rumoru kwa ukwa kwari kwena thigare gariombo Mheshimiwa kwa ndo bamu zembeu Mathi Munjuri urani mukarigitie wankia maya miraya nyamita kinyawe nende akiwa kwena biuria kathumba birake ndikia batiro chokia kenda kona kithiro ubona kubatara utongeria Kiremara akuma ogumiro ofisi neu iyaka katurasling na wamba bangombe na insecurity bia umira Pokoti na birauma Baringo bireya Ntonyere na birende bietete mwaka bia kinya michiena yeto kinya ntore ira siakangeta ntore ne siathi kangombe ikuiwa kirindene kangombe ikuiwa michie twaguria Kindiki ni ata ukwenda kwewa taito kana mukabiri wa Mount Kenya East na Mount Kenya ikethira into yake kaki ututhiria kuthira monyo na rorwero rarenge kalionga no rorwero utewe wathi atwa bandu sniper antubara ba morwere kinyapo bongo itamenyekana na ata kwakarira na no atwirira justice ikethira irio kathukua bwana Kindiki amwaria akingpin totena andwa nawe lakini manto ya kuhusiana na security area hii njo une itwa iko atwekire batu maratasi twenayo tutende na wera ware minister urimi Franklin Mithika-Linturi akionekana ndi kwariria mantu yegia wagage nteru chegembe na kuwa nindi Kindiki nethirite akiringa ntunde bukatha ripoti ngakinyia kiri waziri wa usalama Kindiki ngamwira ngamuringa thimoru ari utuko nde mwere ndaumba na rantu bakuthira ukaretie ndomi babango akaria nende kuendelea u kana ni atantu betu orengioneka kutharikira bunge bakuma kaunti ya Meru akiwa nindi batethirite kinya baki ya mwana kwariria mantu yegia wagage bokarente chegembe ya braba thirite bakiara ke mantu yangi yegia siasa ikwendo challenge ayumbe ba Meru ponde ile tuona bakarindi amo bakiwa to watanire ni antu betu bombe bakuthira na to thirikari yutumata ya address problem yetu korero bona manto yakinyere kurure into bietu bya Meru ito lo kwa ito ya nambi ito turi amwe
na these elected leaders must lead. Mukario ngwataniro ya gema itongeretwe ne mukarigete wo Bishop Lawi Imadio ne bauritie abunge kurekana buru na Rigathi Gachagua na mbere utungata kwa kibindi kyake ne bauritie kinyabunge ba kurumira ngwire ibaikire mbunge na kurekana na mendekiri yakwe bilietine munini wa rais. Phineas Imana, garu ya siasa Kirendeto, Cheweru.